na lumiway. Kadang gay kaman kerpang kaman play prepare na kaman tazofi. Gakwa haga ni kamet jadi ngasgikat papilang song haga syuki. Kuran haga dono to be apply. Kisuna bang adios go gini kitin zomi. Na play haga dono kitin. Ito mo play kuran ni engine magana kitin. Haga ni kamet gini kasi. Namar ka Bible ko ngomong. Kajiye. Kajian. Gaga snow, balaga snow, yaga kitin gitu. Nyai mo try udang rengkat meleng jane. Idan yaga ni gajinya sang aman tingol. Ai mo try gidan gibre gibayo yaga jing pelat. Gidan gibre gibayo yaga jing penkia. Gidan gibre gibayo mat yaga bor ga jomen sima ko jomble. But haga ni gabe try wang ngadon gay banle ga bakam kraw gi kon jonga. Ngadon gay ngamne ga bakam kraw ong try. Ada pelalong ready ban pidiang kita ngelong amen. Amen. Ogi konjo mulai ngelong kamjan amen. 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 Pelang mana gini ko puan lagi kita ingat jauh terai. Menen ngelong yo ban kurang bisa pang gajing sai. Hagene gamet ngat don iya gene kita ban yalap dia via gene gamet jane kesni. Bat kata gade. Siapang ke kerteng ke jong Yeshua, siapang ke kerteng ke jong Jesus. Don ayu, hagene ke kerteng. Lesi beros kerteng ya dua Jesus ini apa yang kita Don ayu hagene ke kerteng Jesus. Ke jingmot juga kerteng Jesus. Ke Bible gitu naga Gospel Matius. Swaban kayu Jesus. Ke Bible gitu uangel jong utrai uan me pau haga keme ke jong Jesus ke Mary baru uang nega genten. Pan kai kulung pan pun. Bat pan kai kulung bat on kot kerteng u Emmanuel. But on kot kerteng u Jesus Christ. Ya pala mana ka kitin ka jom mulai pun kamsai. Ka Bible gitu na ka siti jom po sige Philippi. Pigi bodan ngi ingi sam. Chaskor ban nga kindiat po ngi ka kitin jom mulai. Nganget kan rai ka fit ka jom pi kamsai jrong. Philippi ka lenong gabar. Ngan pulai fi ka kot. Kabak kenda ya do ka kot kabak cut away. Kadekot kena do kadekot bakanwe genten gibong gumne nabakum tate ublay ulakin tu ya u bad ula ai hu ya kata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro bahaga ta ka kerteng jisu ka kosil baro kan yo dem krop kijong gi bahagi beneng bad kijong gi bahaga kenau bat kijong kiba hapo ka kendoken bat bau telit baru ni ban plasna bau jisu ulong utrai haleluya ka Bible gong uplay udah kintiu iya kan ka gerteng sampai gini gue ngono pi uplay udah kintiu iya kan ka gerteng. But the Bible can describe to me. Kerteng, hagabaga penang, kandam, hagabaga kendo, kandam, hagabaga bahapo, jongka kendo, kandam. But the Bible gong, kata, kadai kerteng gajong Jesus Christ. Hallelujah. Hagane kerteng. Kakosil baro kandam badu telit baro on plasna bau Jesus Christ ulang utrai on the Bible kaya jingmot habang Jesus ulang utrai nganito figure ko ka kerteng Jesus kadai ka atyar ka baklan tam haga perteng nganito ifi amen. Let's go, amen. Amen. Kakerteng Jisu, kadai kakerteng, kadai ka atyar ka baklan tam bangini yang hagi gisi bani yale persayo satang.
Let's see again ke kerteng Leos ngono do dang red. Lalet Sunday school, lalet hagi palang, lalet hagi church, lahi ka ingi banduai, banong Jesus roi ni pet hagi kemet. Don ayu hagi ke kerteng. Ke kerteng kebaga Bible kong u Jesus Christ ulang utrai. Siap ngan YouTube ini kemet. Kadon kam ya ka authority ban use ya ke kerteng ke jong Jesus. Kadon kam authority ban use ya ke kerteng ke jong Yeshua. Siap mari tu ini kemet. Ke kerteng Jesus kan. Kam don bor haki preu ki bom don ya ka authority. Ke kerteng Jesus. Kam don bor haki breu ki bom don ya ka authority. Pila ban duai kum ki breu ki ba don bor. Pila ban ruai kum ki breu ki ba don bor. Henry la dangim don ya ka authority. Ngen om yoi ya ka puram ka jomutrai. Ka Bible ke tu naga kam ki apostol. Uni ukso jo barung lama kini ki hinyong ki konjo uskeba. Kini kikso jong, yau Paul ngai itu, yau Jesus ngai itu, pipi dai kiai. Kiong yau Jesus itu, pipi dai kiai. Ukso jo itu, yau Paul bar yau Jesus. Ngaji alap spasi ni gini kowe ngalingo bangong gini kowe. Ni gini kisni hakdo menta duna gi pro gi ba itu si sayu Jesus tem ni duna ma. Ka Bible ge to ka describe ne baraborhi gi ba confess ba Jesus dai konto ble gi dai be gi ksoji. Kan bagi parisi, kan bagi preu, ki belayoi miracles, ki belayoi kamba, layoi ki bat kokiat, layoi ki malagi pet, ki ong yo Jisu medei uksoj. Ki ong medei uramba jong Beelzebul, kan bagi ksoj yang Jisu udai konjong blay. Kita mengidon kami ke bor bagai ikhtiar. Ngidon kam ka authority. Semua bagi ksot ken pendam hanga barapi. Pigadon ko pole singilingo. Ni mention kerteng Jisu ni pendon kam kerteng Jisu. Henry ni yo iya ka por. Ni aduai Jisu. Henry ni yo iya ka cingtroi ka jotrai pale. Kadau gere namar bangim don ka jingade personal relationship padu Jisu. Kadau gadai namar bang Yesus yo tenak tang bang ilong nyam tang bang isan haga palang handrai klem don gajing gadai baru Yesus. Ka Bible ge to di snigi bakado poluang kambiang ini tamalong Kristen kambiang ini tang ban te bau Yesus handrai ka Bible gong hagi snigi bakado kom ki banget so pet how Chris. Man. Don kata gajing gadai kabadalong personal baru Yesus. Somebody to begin away. Kakerteng Jisu, kadon borba. Hei hagi breu ki balayo bansat daga snam gajong Jisu. Amen. Kakerteng Jisu, kadon bor. Dei haga sintur jong ki breu ki balayo bansat daga snam gajong Jisu Christ. Pilaban confess Jisu. Milong utrai, milong play. Handrela da pimdon singine personal badu try. Penam yo iya ka kamba, pinam iya ka buram ka jomblay. Pinduai tang mapang bayong klik ka jing bayong klik ka nam jam makamet ka jangki. Larang imdon ka jing ada ka ba shisha badu Jisu. Ani tu ifi gani ka way. Dalele pinam yo iya ka buram ka jong utrai ka jing im ka jongfi. Tang man shu confess, tang man shu ong uji su ulang utrai gen pinompak job igi ksot na gajingem ga tungpi. Kakerteng Jisu, kalong kapya, kalong kapor. Dayan ang ipan
susah baru tuan. Kita balai ke kertang Jisu kam nombor ke sentur tungi. Bila balingo. Balai ke kertang Jisu kam nombor ke sentur tungi. Ngiduai ha kertang Jisu. For example, men pitia ka nongot di bala made gini. Kat ba pinang yo tia, pisloto kaksot kawan. Kat ba pinang yo tia, kaksi kaba kawan ban ban yapi, kawan ban kelan lagi pesen, kapa lagi kisau, dada ka kita. Haga di pos new, pimodong Jisu melat, mod kan kertang Jisu melat, pisang malingo balai. Kat nongot la preng jo pimat dia kata. Dia men kawan kaksut kapen kapat pimodong Jisu romlat mon kon kertang utrai romlat. Manong vigane ko ay kaksut kanom siap tinggi vila na bismak na isang every Sunday. Kaksut kanom tinggi vila na Bible kiyat na surat mulai ko ay. Kaksud ke siap tinggi Gibreo Kibala yoban sad haga senam gedung Jisu. Kaksud ke siap tinggi Gikom ke joble Kibaya haga authority gedung kaksin ke jotrai. Takarabunnya doa Jisu Henry ngimi ke bor pale Namar ngiduna Gibreo Kibale ya kamon ke jotrai Jisu. Niat wai Henry ngimyo ikamba Kekirtang Yeshua Kekirtang Jisu Kamir kan kabor Dei ha Gibreo Kibala sarandalo dia lade Gibreo Kibala kendo ilaga jonga jengem Kibala kitep Kanika brai ka do kaya le Ka addiction kaya le Kanika do Ka kuayat ban ka bertai Ka kertang Yeshua Ka dembor Dei ha Gibreo Kibala dina ya ka di flesh Ya kanika do Kibala sanar prai ka do. Hitip nga nangyalak Hagini ka Resurrection Sunday. Nganaw gini ko nyingi pelang yan Good Friday ka Resurrection Sunday Ngipet kalendar Hiko bantip ka true meaning Jung ka Good Friday. Good Friday Hitip ka ika meaning Jung ka Good Friday. Ka true meaning Jung ka Good Friday Ka dayla crucify o Jisu in the flesh. Mga bad mapiro Hap sa nar praya kita kedo o Jisu saban mipan agaburon sadar ya kadi kedo. Katru meaning joka Good Friday kadai peniap ya kedo kabapo jompi mipan sa kaburon kumau Kristu mipan pinamla bani buram lada kedo kapaniap apa jompi. Don pun bagi bayang pulpit ke bakado jengki kambadi yang adu mata. Don pun bagi bro ke badoai Jisu mereka flesh kambadi yang adu mata. Don pun bagi bro ke badoai Jisu oh Jisu mereka do kambadi yang. Harga ni kami jani kasingi nganong ifine ko way. Kadon ke jingkot ke jauh try Jisu ni kamit baru kot yang apa di pihak ni kamit bangan bangin submit lo dia ke jingem ke jingi utrai bangin serenda lo dia lah dia utrai bangin eno ia ke juga bertai banbo dia Jisu Kristus. Bila bu Jisu kot kumno banbo dia Jisu wang lada pimon banuan but na den jonga len yalate raya kadin penala kesini bat sabut na den jonga katru mening ban bodio Jisu kadai dinai ia ka bertai ban bodio Jisu Kristus ban bodio Jisu habu ang goodbye ka do habarang goodbye ke juga bertai. Moses urung suppose ngi ha jing do ai do ka yak ka ding